ikaze nanone kuri shene ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh, twongeye twagarutse ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye agendwanda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari makuru areka nanone twongere dusubire i Karongi tubabwire ko abagabo ababiri bari kurikiranyweho icyaha cyo kuba barishe umumotari bamuningishije supanete bakamuta mu ruzi rwa Ruhame, bamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 mu igororero. Icyaha abari bakurikiranyweho bagikoze tariki ya 28 Ukuboza mu mwaka wa 2024, bagikorera mu mudugudu wa Gituntu, akagari ka Nyabinya, umurenge wa Murambi wo mu karere ka Karongi. Kuri uwo munsi abaregwa uko ari babiri abateze moto ababwira umumotari ko abageza ku ruzi rwa Nyabarongo. Bageze ahantu hadatuwe, wari wicaye inyuma yahise yitesha kaske hasi kugira ngo motari ahagarare, nkuko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha ibivuga. Motari yarahagaze maze baramufata bamutera ibyuma, barangije bamunigisha umugozi w'inzitiramubu, bamujugunya mu ruzi rwitwa Ruhame. Nyuma yo kumwica abaregwa bafashe moto na telefone ye bajya i Kigali, ari naho abaje gufatirwa. Urukiko rwahamije abaregwa icyaha cyo kwica ndetse bakoresheje ikiboko cyangwa se bakoresheje ibikangisho, rushingiye ku ngingo y'107 n'ingingo y'167 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ahantu uwo mumotari yiciwe ni ku mupaka w'uturere dutatu, akarere ka Karongi, akarere ka Ruhango ndetse n'akarere ka Nyamagabe. N'ahantu hadatuwe n'abantu benshi cyane ko ari ahantu hasa nkaho ari amanegeka, hakaba hari amashyamba menshi cyane, bityo rero ukaba ushobora no gutabaza ukabura ugutabara. Abamotari kenshi hakunze kuba hakwicirwa abantu bakaba batabwa mu ruzi, cyane ko Nyabarongo ariho itangirira, aho imigezi ibiri yitwa Mwogo na Ruhame bihurira bigahita bibyara Nyabarongo. Bityo umuntu wahiciwe akunda kujugunywa muri urwo ruzi, bityo rugahita rumujyana, umurambo we ukaza kuboneka hirya. Reka tuvuge tuti umuryango w'uwo motari wishwe ukomeze kwihangana, kandi Imana nayo ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu buryo ubwo aribwo bwose umugenda mudukurikiramo, kandi subscribe inkuru zacu ukomeze kugenda uzibona ku gihe. Reka tubabwire ko umwana w'uruhinja w'amezi 3 witwa umutoni wa se Briella yasanzwe yapfuye ubwo yari aryamanye na se. Bikekwa ko yazize amakimbirane ari hagati y'ababyeyi babo. Uru ruhinja rwapfuye n'urwo mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Kagarama ho mu karere ka Nyamagabe. Amakuru yamenyekanye tariki ya 23 Gashyantare 2025, ahamya ko umubyara yari yiriwe anywa inzoga agataha yasinze, abaho bahuye bose akagenda bakubita. Ageze mu rugo ngo yahise yadukira n'umugore we aramukubita, gusa umugore we ahitamo guhunga. Abaturanye n'uyu muryango batangaje ko uwo mugore yazindutse agaruka mu rugo, yahagera agasanga umwana yapfuye. Bigakekwa ko mu kurwana kwabo haba haragigendeyemo uwo mwana bikamuviramo urupfu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ibitangazamakuru uko umurambo w'uru ruhinja wajyanywe mu bitaro bya Kigeme hasuzumwe icyateye urupfu. Yagize ati, umwana w'uruhinja witwaga umutoni wa se Briella w'amezi 3 ubwo yari aryamanye na se yasanzwe yitabye Imana. Ubu umurambo wajyanywe mu bitaro bya Kigeme gukorerwa isuzuma, ndetse hakaba hafashwe se ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. SP Habiyaremye yavuze ko se w'umwana
hari nawe ukekaho kwica uwo mwana afungiye kuri sitasiyo ya polisi y'Atare mu gihe iperereza rigikomeje. Hari n'andi makuru ikinyamakuru igihe cyamenye ko se w'uyu mwana yajyaga yijujuta avuga ko ashobora kuba ataruwe, bigakekwa ko mu gihe bari basigaranye yaba yakoreshejwe n'inzoga bityo agahita amuhitana. Uwo mwana witwa Umutoni wa se Braille, reka tumubwire ati Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu buryo ubwo ari bwo bwose mushobora kudusangamo. Wadusanga kuri Facebook zacu, Facebook page zacu zigiye zitandukanye. Shaka Igika TV urahita utubona 5 kuri 5, ndetse ntiwibuke wagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru aya ngaya ku gihe.